Apreng uslap ubajur kamiet jonggalai trik unailar arjar pesan. Kumaha kapor khatwei beje kalaja kajinghap kawai kakali hariat rengan. Hakabasan ngot kibrio kilayap. Kakubor na kikbor penyat kapenurusla civil subdivision. Kaong bakini kisan ngot kinangwan na kibenta shaneng. Bat kidang temu banhiar shalayeng shalangkerdem. Bat kidairu nagajo kalong yeng. Kibor pulit lem kilahiar syakatega jaka haka step kabobot banwat ya kita kiblamat ya kini kejingjam. Habatin pej bahagi kishap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunagi eki batay kamet. Namar kata habatiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bada ka batau bha kam kta ika dur jingki marbam ka jingmat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka kia ka nutrition ba kambha ka jing im ba kambha pendon kam daki marbam medon ka sharp plus F menta ka sni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.